ngabona ukuthi okay umfana ngiyamthanda ngamthatha ngamfaka kwikhampani ebengisebenza kuyona okay manje ngifaka kwikhampani engisebenza mhlawumbe kuyona leyo khampani la kwalalwa vele bafo ngiyacela mfethu noma ngiyeke uqhubeke wena qhubeka hayi ngamthatha ngamfaka kwikhampani engisebenza kuyona manje ngifaka kwikhampani ebengisebenza kuyona kwafike wantshontsha entshontsheni kwakhe imina engicheck ama footage ngambona ukuthi usentshontshile ngahamba ngitshontsha amadoda akhe lapho uthi ngitshontsha mina uzothula ngambona ukuthi usentshontshile engitshontsheni kwakhe ngahamba ngo-reporter cause nami ngiyenzela ukuthini nami emsebenzini ngikwazi ukuthi ngihole ngibeke ukudla ekhaya kwifamily yami eplate okay ke lo mentshontsha ngibe sengiya-report ngisekureportile ukubethinani kuthiwa uyaxoshwa okay axoshwe Yithi phela mhlawumbe indoda ngoba ixoshiwe izozizamela ukuthi isebenza kanjani. Awubhuta vele wabhala u4 endlini. Ulinde ukuthi mina ngibuye emsebenzini ngizopheka kenzi lutho. Akawasha kenzi lutho ayaqina. Ngizoku-attenda bafana ngisafuna ukuthi ngithi make sengisuka lapho ke bekufanele kube njani bekufanele ngabe thina siba nengane. So ngiboneke ukuthi ayike akasasebenzi iyona iphi into engizoyekela ukuhlela. Lo muntu asebenza one mistake ngamitha izobe siyenziwa ngani imali efuna okay ngithi mina awuke athi masithi ucambalala ndawonye akagqoka ikhondom ayiyona ke emenza avuka indlobane egqoka ikhondom akayifuni ungangilalisa ngekhondom mina uzwile nje ngangulala ngani mina eqaleni eqaleni wawunayo ngekhondom mina lanjani phakethe kanjani phakethe futhi ufuna imali kumina akekho futhi ufuna imali kumina angithi ufuna ukubuka njengoba uyibhizi indlobane la awuhlale phansi angithathi masayiki la kodwa ngizokhuluma nawe njengendoda esikhathini samanje phethe ingane yabiza one and awukwazi ukuthi ungaletha ingane emhlabeni uzobukisa ngayo kuyingane ezincane ezikhula kahle nawe ngibukise ngoba yabo so njengoba umama angisho ukuthi uright ngoba mhlawumbe ningakhuluma naye yabo into wrong mfethu ukuthi ufune ingane isikhathi singakabi right yabo because into engiyizwayo mengabe nikhuluma la ukuthi umama ingane nanivumelene ukuthi nizoba nayo kusase right isimo asekho right manje isimo why ningalindi kuze kube isimo kulinde kuzobe yinini mne wethu ngoba nami ikhona indlela engiphanda ngayo fanele ngilinde kuzobe yinini ukawangitshela ukuthi khona leyo ndlela ophanda ngayo wena ucathile ngahlala ngithi teke uyazi nje lokho ngiwashisa amaphenti akho lapha mina angithi uhleli vele uyafana newashing lapha endlini uyafana ngithi uyafana newashing lapho usungidlisile njalo futhi lapho usungidlisile hamba palace Hamba Palace. Bafethu. Bubuyani manje Mawudlisiwe Hamba Palace. Hamba Palace. Mawudlisiwe. Khona inyama yengwenya lapha. Hamba oyidla. Buka badova wena. Dova. Badova wena buka. Mdove. Mfethu. Buka. Abangani bakho angithi babizile. Ngezikwa. Ngiyakucela mfethu. Angithi babizile abangani bakho. Wena musungilokhu ngibamba nje wena. Sama highlights avela nini kanjalo ke ne-episode full episode uzoyithola nini. Akugcini ke lapho nawe siyakucela ukuthi ube ingxenye yayo le channel ngokuthi ukwazi ukusubscribe, ulike, uphinde futhi ushare yona le channel esiyibiza ngokuthi Umjolo Show. Asikukhumbuzise futhi ukuthi ungakwazi ukupressa lela button elapha ezantsi elibhalwe thank you. Uma wenza lokho uzobe udonate to us ukuthi ke sikwazi nathi ukuthi siqhubeke le channel ikwazi ukuthi ihambe phambili. Asikukaleli ukuthi udonate ngento engakanani. Wena wazi amandla akho nokusupporta nje. Ungaphinda futhi ke uthole exclusive content yayo le channel ngokuthi ujoin membership yale channel ukwazi ukuthi uthole izinto kuqala abanye abantu bengakakwazi ukuthi bazithola. Akugcineke lapho asiphinde futhi sikhuze abantu abathatha umsebenzi wethu bakithi bawuposte einkundleni zokuxhumana. Ku-wrong kakhulu lokho ukuthi abantu bakwenze. Mhlawumbe umunye uzoyibuza ukuthi why ku-wrong ngokuthi thina asikabi nawo ama-sponsors njengamanje so sizwa uYouTube ukuthi sikwazi ukukhokhela ama-production asenzela lo msebenzi nasishuthayo so wena mengabe uthatha umsebenzi wethu uhambe uyowuposta einkundleni zokuxhumana lokho ukuthi kwenza ukuthi abantu bangabe besakwazi ukuthi beze kuthina bazoyibukela bona uqobo so ngaleyo ndlela imali esiyitholayo asibe sisakwazi ukuthi sikwazi ukukhokhela i-production company kanti mengabe abantu bebaningi beza kuthina siyakwazi ukuthi sikhokhele wonke ama-cost ayo i-channel nawa i-production so ningayenzi leyo nto i-wrong kakhulu siyanicela bakithi udlala matifana lwani ngibonini angilwi nani ngiyalungisa
namanje ngizozama ukulungisa nako ukuthi into yethu siyenze ngendlela, siyenze ihambe kahle, siyenze ibe right. Niyazi ngicela ngani ungakhohlwa ukusubscribe, ulike uphinde ushare yona le channel Umjolo Show. Uyabona njengamanje siku 60k subscribers okusho ukuthi sikhula nawe, bo ukhona siqala, usasekhona namanje. Asikhuleni sonke size sifike to 1 million subscribers sindawonye khona sizokwazi ngempela ukuthi silungise imjolo yobani nabo bani njengoba wazi ukuthi ke indlu lekhaya la senze izinto eziningi ezahlukahlukene. Siyabonga kakhulu.